Aduh, kesepian hirup sorangan tanpa pemajikan. Guys, 4 kali ngaduda bae dan ulin guys kan kapasugi. Gua menang mengherang pemajikan. Ngacakan belah usaha mah boa bae. Ngalamun lah sekedeung sembari berimajinasi. Kenal tuh kayak si duda bewok sampur bayi dengan pibungaheun nu asep teh siga hawu ya. Woi, paduda bewok, kenaon di dia? Ada Cep. Biasa Cep, lagi ngelamun mikirin yang herang-herang. Apa tuh yang herang? Gua Aduh, kagak nyaho. Cep gak perlu tahu, biar babe bewok aja yang tahu. Bisa aja lu paduda bewok. Iya dong. Babe bewok, kok bewoknya gak dicukur-cukur sih? Sembarangan. Ini teh modal Cep. Kalau pengen tahu mah. Modal kok bewok. Dari bewok ini babe dapetin banyak cewek. Bisa aja lu, Be. Iyalah Cep. Buktinya babe aja udah 4 kali ngeduda. Cep kapan ngeduda? Aduh, sabun aja yang dikekepin. Bisa aja lu, Be. Iya dong. Be, punya gak? Punya naon? Biasa pibungaheun asep teh siga hawu. Dasar Cep nih. Mulutnya kayak pang-parang sate. Yang ada di pikirannya ngelun terus. Ya iyalah, hidup itu tanpa ngelun bagaikan mandi tanpa sabun. Wow. Bus, tapi ada syaratnya. Anterin babe ya. Anterin kemana, Be? Udah ikut aja kalau mau mah. Ya udah sini rokoknya dulu lah. Oke. Ya udah yuk. Siap berangkat. Nah, bentar Cep ya. Nah. Jangan kemana-mana kamu ya. Cep. Assalamualaikum. Ih, gini juga si Babe. Samperkan lah buat si Babe. Si Babe. Neng. Kalau bet Be, mangga. Siap. Babe ka dieu tumben bedaya naon? Mau Neng, bade among sekalian ka dieu. Kumaha kabarna Neng? Alhamdulillah sae. Syukur alhamdulillah gitu mah. Ngan hampura ye, babe teh ngabantunan naon. Mun atuh teu naon Be. Jadi kieu Neng, babe kan tos lami teh ka dieu. Kira-kira penampilan babe ayeuna kos kumaha Neng? Kolot, tawet ngora. Deh, Babe mah ka dieu teh ukurna yakin kitu wae. Cek Neng mah Babe teh kolot. Oh gitu Cep, kurang kolot. Ya, udah emang bener. Inya deh, siga kurupuk. Entos atuh nanya, urang bade ka salon heula. Naon? Ka salon. Bade dieukeun heula, dipermak heula sina awet ngora. Lah, ulah ka salon. Paling ka laundry bae lah, Be. Beuh seseta banget. Ayo Neng ya, pamit heula na. Punten. Assalamualaikum. Salam. Iya, teh. Maksudnya teh minta diantar ka dieu. Oh, nyusa kumaha karep lah. Iya. Kalau cepnya, menjelat tongkatnya. Ribut si Babe mah. Modal cep pada teh. Ya si bewok sok kasih bok. Oke. Sok aja. Dia kok. Mun Mbak.
Prioginonya bewok kadi eta mah muasanya bewok. Ingat namanya nyai gitu. Segala bawal. Enak aja lu kalau ngomong. Hush. Biasa mbah, nemu dari jalan, anak leungit. Oh, lu lagi lu, udah bewok. Geus. Rek prioginon bewok ka dieu. Ngaudangkeun abah keur saret. Jadi kieu bah urang kadi teh. Minta jampe-jampe sina urang awet murah, jeung payu ka awewe. Bisa tuh bah kira-kira. Bisa. Asalkan ongkosna setara mah bisa bewok. Wes tenang. Abah apa sorangan dan urang bandar duit. Jeung sakalian Ande tah. mang mermakeun budak ieu sina payu ka awewe. Ya, dasar lu bewok jelek. Bohong bah, kagak gua mah. Orang gua udah ganteng, udah keren gini, dasar lu bewok. Geus. Tapi jampean ira ieu hareureui bae. Ayeuna tuh bah, mun sama. Tapi kira-kira manjur tuh jampe-jampena. Mun sakira nasihat percaya ka imah ka ditu nyangan lain pasti manjur lah. Eda, sok atuh bah dimulai lah. Nanti kaler, nanti wetan, nanti kidul, nanti kulon hadir. Cicing. Yang ganteng Si mah. mau. Jaricing. Jangan gue ya. Kalau gagal kan. Nanti kaler, nanti wetan, nanti kidul, nanti kulon hadir. Si aing si mau si mau lompat ngetan, aing lompat ngulon. Mau lompat kidul, aing lompat ngalor. Alhamdulillah ketemu di mau. Bewok, ini si eta tah banget bawal, buka topengna. Aduh. Buka cep. Buka. Buka lu aja. Bewok, mana geus dijangke. Tapi aya syaratna. Ngomong we teh kodok hideung. Aduh. Nu rada garing. Aduh. Hayangna yang pelung ulang lain. Aduh. Malah sanggup. Serah itu mah, lain orang. Jadilah mangkat. Mungkin ditransfer bae ka rekening abah kulawannya. Wet siapa? Masalah nu kitu mah beres. Ada yang langsung berangkat. Ganteng Ya, ya bah. ini. Ya, Bah, mangga bah. Lo bawal. Iya lah salam. ya bodo amat. Sebenarnya mau kemana sih, Beh? Sumpah udah. Udah ikutin aja Cep, tenang. Ya udahlah. Yuk. Oke. Neneng, boleh kenalan enggak? Saha maneh sok kenal. Terus lu, Beh. Ayo kita pergi lah. Malu gua, yuk kenalan mulu. Iya dong Cep. Babe kan masih layak pacaran. BTW namanya siapa nih? Ah, Babe, udah tua aja masih aja lenje. Iya dong Neng. Ayo lah, Beh, balik. Begel gua. Bus, tak dulu Cep. Ngomong-ngomong, Neng umurnya berapa tahun? Ih, Babe, kepo aja. Pertanyaannya komplit kayak bubur ayam. Aduh, bubur ayam. Menurut Neng, Babe masih muda apa udah agak tua? Ah, Babe, bisa aja. Ngaca dong, Be. Menurut diri Babe, gimana? Udah tua apa masih muda? Oh, menurut Babe mah, Babe masih muda lah. Hah? Muda dari mana, Babe? Sebenarnya Babe tuh udah tua tahu. Udah ya, dadah. Iya. Emang iya Cep, muka Babe masih tua. Barusan kan kita dari Umbah. Masa gak muda-muda? Ya mungkin gak manjur kali, Beh. Kotak ayam aja belum dimakan ayam apa, Beh. Iya kali ya Cep. Ya udah. Kemon lagi Cep. Udah lah, ya. Nah Cep, Babe punya lagi nih. Punya apaan, Beh? Cewek lah, Babe kan gini-gini playboy. Bisa aja lu, Beh. Iya dong Cep, ini Babe mau nyamperin. Ya elah, gua diajak muter-muter tapi cuma dikasih rokok sebatang. Lu Cep, mulutnya kayak sepur.
Ayo kita Babe. Oke. Neng lagi ada di luar. Kayaknya lagi sedih. Babe, iya nih be, Neng lagi sedih. Waduh, sedih kenapa Neng? Weh, kok lu banyak sih ceweknya? Terus Encep diem, Babe lagi ngobrol. Biasa be, Neng gak punya uang buat jajan. Minta dong be, Babe kan banyak duit. Ah, dasar lu be, aki-aki lejek. Lejek. Emang Neng mau jajan berapa? 2.000, 500, apa 1.000? Ah, lu be, ngasih ke cewek, gope. Sama gua ngasih rokok sebatang. Hush, Encep diem. Iya lu be, Babe mah masa ngasih sama orang 1.000, gope 2.000, itu mah buat jajan permen aja habis 1 hari. Udahlah be, Babe mah pelit, Neng mau masuk ke dalam dulu. Babe mah pelit, dadah. Mampus lu be, makanya jadi orang tuh jangan pelit. Aduh. Biar gak jadi duda terus. Perasaan kita udah semoting ke Mbah ya, tapi Mah Jaja tetep banyak yang cuekin Babe. Kenapa ya Cep ya? Bapak bilang kenapa? Ngaca dong be, Bapak ini kakek tua. Sembarangan. Ayo kita lanjutin. Ya udah yuk.